trenutak. Naslonio se Črč na kapitena reprezentacije Srbije. Pored lopte dva srpska igrača, jedan je Kolarov, drugi je Zoran Tošić. Tošić odlazi sa tog mesta. Kolarov je malo pomerio loptu bliže sredini gola, koliko je to moguće u ovom trenutku. Jedno pola metra. Njegov slobodan udarac u susretu sa Škotskom bio je preteći i jedna od najboljih prilika reprezentacije Srbije u prvom kolu. Dva srpska igrača u živom zidu. Pokušat će da ometu belšku ekipu. Boaz Majhel malo zaklonjen. Tadić i Đuričić poskakuju. Kolarov se koncentriše. Kolarov. Gol! 1:0! Kolarov, 16. minut! Kolarov odlazi do klupe gde proslavlja ovaj pogodak, fantastičan pogodak Aleksandra Kolarova. 1:0 za Srbiju, ovo je prvi gol u karijeri Aleksandra Kolarova u dresu reprezentacije Srbije u 35. utakmici. Ovo je prvi gol Srbije u kvalifikacijama. Kolarov, lep dribling, Kolarov, evo ga tu nadoma kaznan prostora, dupli pas, Kolarov, još je ima loptu, pao je Kolarov i dalje traje taj napad i dalje traje ta akcija i evo ga gol! 2:0, Zoran Tošić! Kolarov je dugo vodio loptu, u jednom trenutku pomogao mu je jedan fudbaler, potom je trajalo to petanje, delovalo je nespretno, trapavo, ali u tom pokušaju da stigne do lopte Velšani su ispadali jedan za drugim redom i potom je lopta stigla od pete Boaza Majhila do Zorana Tošića koji postiže drugi pogodak. Srbija vodi sa 2:0 protiv Velsa. Molimo navijače, navijajte za Srbiju, molim vas, ugasite vaše na reviziju odgovor. Ovaj brzo do Đuričića, Đuričić ima priliku, Đuričić se održao na nogama, Đuričić, gol! 3:1! Dugo je čekao trenutak kada će postići gol u seniorskoj reprezentaciji Srbije. Ruku na srce, Đuričić nije oduševio i možda nije pokazao sav potencijal koji ima u prethodnim mečevima. Pa je postojala neka sumnja u sposobnosti ovog neverovatnog fudbalera. Filip Đuričić pokazuje samo deo svog talenta, upornosti i spretnosti. Ovog puta pred golom reprezentacije Velsa u 40. minutu za njegov prvi gol u nacionalnom dresu i vođstvo Srbije protiv Velsa. Ostor Ivanović, evo šanse, Tadić, 4:1! Ove sezone fantastični Dušan Tadić postigao je već 4 gola i imao 9 asistencija do ove utakmice. A na ovoj postiže prvi gol u
ovom susretu prvi gol u karijeri za reprezentaciju Srbije na 8. meču. Čak 3 igrača na ovom susretu postigla su prvi pogodak za reprezentaciju. Neverovatan posao napravio Ivanović, koji je ukrao loptu i onda se spustio tamo silovito ka kaznenom prostoru, proigrao Tadića i skočio Ivanović, probaće Nastasić. Nastasić dugo drži tu loptu, pored njega je bio Darcy Blake. Srbija je osvojila loptu, Ivanović, gol! 5-1! 5-1, Branislav Ivanović. Sedmi pogodak na 54. utakmici za Ivanovića, kada su očekivali da će izneti loptu. Belšani su zaustavljeni, lopta je stigla do Ivanovića, odbila mu se tu, mislim da je Tadić zaustavio napad reprezentacije Velsa. Lopta kod Ivanovića, pošto je dotakla Biševca. 5-1, 80. minut. Teren napušta strelac trećeg gola za reprezentaciju Srbije. Marković, lopta kod Sulejmanija, namešta se na levu nogu, Sulejmani, gol! 6-1! Bilo je sreće prilikom ovog udarca. Za 6. pogodak reprezentacije Srbije, 6-1 u 90. minutu. Sulejmani. Marković je ovde poslao loptu Sulejmaniju. Ona izgleda dotakla fudbalera ispred njega. Dobila neobičnu putanju i završila iza Boaza Majhila. Na kraju krajeva, neizvesno i da li bi Majhil odbranio i da ovde Chris Gunter nije podmetno stopalo. Strelac Miralem Sulejmani